Vesto murunji wasiba kurunji twakutanjera omakuru gita Agacencwire shaha nibiri zeciro kanderi izuba n'urwa kabiri 2018 ibyokoze ku 11 mu mwaka ogw'2025 amakuru Agacencwire kuzaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian orumo rwo bonero konkataka gakorekire umbwijire reka tworeke ebukuru ebyija bw'ibembira. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kadi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi ne tambula bulungi ne bakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Agacencwire kireki akaruru k'embuzi katuremeso bw'ebembezi abesimbire hono batonzya omuri ryantonde nanye nimbasa teka munabona abashumwe abashubuzi betombwitira district habwo kubahanya mwaka ya license eyo kuguzente omuri Kasese bangu misireze nanye ningendera aha mateka g'abakuru agubar kungambira nanye ngendo kugendera Nyongera okutanjera omakuru gita Agacencwire kandi amakuru mbwijwire iherya Uganda People's Defense Forces izobe rya nyuma abaziyo rihire abasurukare batano abihanga erya Democratic Republic of Congo abatuire bakumirwa mu Uganda umukoro gwo kaya abasurukare aba gukorirwa mu town ya Kasindi ahari hotel ya Kasindi rubiraha kandi gushikirweho abantu bakuru mu mahanga gagombi. His Excellency Major General Evaste Somo Kakure, Governor wa DRC Congo habwe change cha North Kivu, na Major General Stephen Mugerwa, Kamanda wa UPDF Mountain Division nibo bakurira umukoro ogwetabirwemo n'abakuru okorwa mu immigration offices. Tumefurahi kuona wale waskari walikuwa huko kama wanatunzwa vizuri, walikuwa kwa nchi ndugu na rafiki. Nashukuru sana kwa viongozi ya jeshi ya Uganda kwa kufanya kazi hiyo na kuwarudisha hapa Kongo leo. Na siku zitakuja kama kuna kuwa kesi zingine kama hizo pande ya Kongo ama ya Uganda, lazima tuendelee kwa undugu na urafiki huu. Olwalero kama wange CDF yasazeo abantu bano tubahani ngomba olwalero Kongo suru migration kibamura banzize just ngari representative okulaba nga migration ya Uganda bweba wa migration ya Congo okuongera ku enkoragana yaffe wakati wa Uganda ne Congo. Abaserukare bahirweyo bamanyirwe nka Sergeant Kabangu Nsinji ow'emyaka 33, Koporo Buruyende Boteru Enoch ow'emyaka 35 y'obukuru, Private Nkonyi Ngumu Mbuya ow'emyaka 26, Private Musungu Marubeni
ow'emyaka 22 hamwe na Private Bakomba Mupepe Ekizos ow'emyaka 20. Furahi sana. Tuko na furahi sana. Ninafika kwetu Kongo. Ili tuandatua mashida zetu kwa upole na katika undugu. Kwa leo hii kulikuwa watu fulani ni Wakongomani wenyewe walijikuta wako upande ya Uganda patana na hali za vita zetu kunapitia leo kutokana kwa ngambo za chini ya province ya Nord Kivu na majeshi toka Rwanda. Abanekigambo ngo bakahungira mu Uganda bwa nyuma y'enkambi yabo kuterwa bahekera ba M23 ahagati y'omwaka ogu kandi batwire bakumirwa mu Uganda. Omugambirizi w'enkambi ya kabiri y'amahe y'amakenke agizirengwe UPDF ekikozire nkakamanyiso kahango akarukoreka enkorengana nungi eyayine n'amahanga gajetorire. Twine enkorengana nungi munonga n'abasirikare ba DRC na government ya DRC twabahayo korabo mu migration okubayamba kugaruka wabo muka tutwire nabo konka bagenda batine shonga yona kandi ya very healthy and omukago gwitu na Eastern DRC na FADC ninga shabasirikare ba Kongo ni murungi munonga kandi nigwisha gumizamu. Omukoro ogo gushyirweho abasirikare bakuru ku rwo mu mahanga gombi hamwe n'aba immigration offices eza Kongo na Uganda. Gashakwa Abdulkarim Sengendo. Webare Sengendo Abdulkarim twagumiza muna n'amakuru abaturo ku rwo mu cyare cya Nyabererema erukushango muri Shema municipality bagwirirwa kagwe bwa nyuma yo wabireho RDC okwenda kwibita karyefuzi eryabirariyo naza kuteze chapa ati chairman akamwima stamp. Rosette Kamukama na Hope Kamukazi baharabo mugenzi George Mwirima nubo barkwetombwitiro wabireho RDC wantunga mu district kandi ubwa hato mutura wa Nyabererema urukumanywa nkakada mucunguzi Geoffrey kandi ubwo nubagira ngo ariyo nababingo mu itaka ryabo eriyahereze kubyaramwe bicoro n'umwani ari kugira ngo neri bwa nyuma itwa aba George Mwirima tuja kubagana itaka ryitu twashiraha sada mchunguzi ya jangu itaka ryitu twazo wa chairman ya tebaraha erukuthamya ngitaka neryitu nkomuze mwana no muziri yo yamataka ayose na breva abayinji tokonda kumanya mafuzo umuntu kwakwaya kwakukiraho ayinda ngo akuriye mbone ubwe hatu kada mchunguzi una terengo twine sente kandi twine na kuyanga bona turi abantu bakwiye kuhinga mbona wayihinga debe no giha muzinga hibyo ngo zo guromora muzo ekigambo nagamba ngo ntizo kugura ntizo kuza na roye tutongera kumanyisabwa ngo itakeri rikaba rigerishe wabishcyaba babiri atyo kuyafire bayikereza na nkada mucunguzi abe narisiza mu mbwe ntatukubizire no baza kurukoma kutandika kurukoresa atiyo yabagira ngo hatagira wacu ekanesamo ngo habo kubita kaneri ngo twatandikire baganita mucunguzi twarire turubagini turiyo twatwara abakozi ku tutera mu ebikondo kumanya pate yo mojo ersideji eyitu ersideji niho yashangiye muroze tukamukamo akatandika frontera ngundi jo omwitakarye kandi ryegeto najya ngo nabimanya naza kugura ro nasha tuzo koza na roya no muntu namukuru wa kamugumya kamutera ya mugambara itaka ry'abana no futina kandi tumango nitaka ry'abana bamwirima no futina ati nyowe niza koza nabo yo bandeke nyo niza koza nabo nuko ngo niza kwashanga mukoti no kugira mucunguze Geoffrey tuzarirwa kunuya n'abantu bakibutamuntu bakimanya n'abajyanje nyine bakimanya sugiye yona netimango turi abana bamwirima turi busarwa nakake Enaku n'obusasi ebisigire cyaro mukatangaro byizireho bwa nyuma ya kada mucunguzi okutekatekaho kubatira mu mafuzaga akamukora kubi agantereji yantera hati nishesha neshaga akakutira nka akantera kana kutiza eji enkoni akana aza kuntimbeje nagitera kunagitera yantereji yaherekanyeji twatambura mpora mpako wa chairman w'entebe yo kubanza habwa Nyabererema
ati onikwe kutugira ngo kada muchunguza kazo weye ngo amutereho stamp y'itaka ryefuza rito mu cyapa ngo kunka yayanga kintangarize isande hwiri kunarebere muchunguzi Geoffrey yo gutumanya kakada yija yarete papura bya application kushaba ngo ba akushabe cyapa niyo na mwanje tinataho umukono gwanjye hata aho abishyawo ninga abanyabuzare baba bishejo ninga abikikecho niho bimukire bakanga yankorejo nambwe na hati abikikecho yobakije abandagira batere sumu ngwita keryo ne bazar itakerero bakfa armu akazarwa mu abantu bashatu akazarwa mu bici babiri hamwe no umwejo akafu wonko mwejogo yasiga abana babiri babiki Chairman agarukire yahamye kuterwa kwa Rosette kandi atugizire ngo nahamya ngwita kaneriyefuzi abire ndiyaho hawiro kiro kimwe cyo cywiro hwecho nahurwo kumanyisirwa bici bakwija bakorra bakutere nduru nangwa mwo bakabinofuta ngo muchunguzi unayi umukumanya nkakada muchunguzi ngo yamutera wade yesa karho nanko manyiso kumanyisa ngo yatungo futa ko hati ngoma yicu kugendo misho tutukomeraho honka bitu tugumize mutwarunda kada muchunguzi ryo furoro kugambwaho ati nuko kutugira ngo aba bari kugamba atari kubamanya ngo bo bari yakwenda kuyibita kariye abo trainer nakakwate kandi tinyine bwire bwa by'umwanange nato abari RDC bo weka yababuza bizire tiko bamano kabamanya bazo mwitaka ryanjye bayisha na chama rero si wangu yabatera cweka cy'umwana rwanje no rutoki tiko bamanya no kubamanya yes kashe bari babamanya no kuba kushaba abana no because first of all kura wajyangu ba ya police nyitekanya tepini ne kiyangambi so hati kugarike mutenki which case is that your gamba should reference number what wanje ninja kutegereza police banze ngambara ko ati ibyo uri kugamba think kumanya bagira ngo itakerwe barubaganse mwa ebicweka bibiri ecumwe kitwarwe omugenzi abo kuba nabashoborira ruguru kugira ngo ecweke kimwe kikakiri mu cyo omwojo nabiki babiri then ecweke echo kitwarwa omwojo then ekindi ekya kabiri kitwarwa biki babiri nibanyu basangu omukubagana omwojo naguma asingire abiki abo kuba bari ababagana ecweke kimwe kandi kikwingana n'omwojo tushikira mu office ya RDC washema habakaza babirukangire batyo batugira ngo baza kubayamba bashobwa office ya RDC mu district no kuramutwa kumuriza abantu so ngenda kubahumuriza za kubayamba twatanise na polisi kureba ngo batunga justice inshongezo bwa hati ziri ha polisi eyakabuwe gasha kwa Mike atwacire webare Michael atwacire twagumiza mu namakuru abashubuza bari kwegitero mu kibina echampondwe Cross Borders Traders Cooperatives Society nobo bari kwetombwitwa district ya Kasese yabahire contract y'kushuroze mishoro omukatari kenta kampondwe rubiraha konka echitarabaschire ababwanyuma yo kwibwa contract akatare kakatwarwa umugombore ya Isango mu district niyemwe bwanyuma yo kutungo kuhaburwa kuruga owa minister wa government zebyanga Nicholas Mwebaze omwari ba member bampondwe Cross Border Traders Cooperative Society nagira ngo bwanyuma yo kwebwa contract mu mwaka wa 2023 akashashura miliyoni 317 kandi tarikirizigwe kuba nakorora mu kataraka miliyoni 317 zimwe zikasasurwa tawuna council zimwe nasasura district izindi nasasura gomboro y'Isango ayibaye bide bangira ngo uteke sente aba district nkona abire uteka sente zo nisabo kumbanza bangumesereze
bangumesereze nanye ningendera aha amateka g'abakuru aguba rukungambira nanye ndyo kugendera. Mwebaze nagira ngo akatare kakwiho muri impondwe rubiri ha town council katwarwa mu gombora ya Isango kunkatari kirizibwe kuba nashoroze mshoro no minister wa government Sebyanga yatahiro mu nshongeji yagenzire minister yarambura ubutari itaka rya town council yabigetiye hakatari kabwiri town council kabita karasasubiri yasangiye itaka batigira katare ahagomborora y'Isango itaka rya government minister yagira ata Ereta karita unukansiyo takasaswiri ereketa karusasura akatare kaguma hitaka ya government konko wafunde contract abenwe yayine gukora ki abenwe yakora yasoroza ubusubi enyuma ho nangwa mshake witu wa makuru nshongeji kuyagiburize minister wa government Sebyanga Honorable Raphael Magezi akagera ngo bwire bwabo kuburaho batikirizibwe kushoroza sente nibija kwerwa obundi bwire kungatikira basicire kongera ikisanja cyabaye rosiwa natu kuchiraho yebiri kumwe kwa kwikuna okubanza tuiza kore cyo gukora rand hano cyo kimwe n'ibyo butari kutireta abahire kusya mu rugo umwaka kuguraho ndoho tuiza kushita materebe kandi twose kijagero kizibu kimwe cyesente za banka kuyakizire kwigobo yatandika kugira imyangaro aba banka bakaba bampikaho bambuza tumukorere ki tugire tutanzeho mbagambiro bizubye biyabirayine aba banka ba holding on kabandize nayongeragira ngo abebembeza bukiri kwataho bashyikire kubana bayamba mushubuzogu akagarizibwa sente ze obundi akashashura amabanja gaine nko ku yaboreka impapura zo ku rugo ministry zona mwinanisha abukiri kwataho government eyambe omusigazo hatagira ebintu byakwatwa. When somebody has been given a contract to collect revenue on behalf of government and you have paid all the money, you are supposed to do. If you don't, you are supposed to refund your money. According to the terms of the contract died naturally. So when the contract ends naturally, at the end of the day you find that as a contractor you don't have any claim. Moses Mugisa, Old Town Clerk, wa mpondwe rubiri ya Town Council na jangu nibija kuyamba bashubuza But the contractor has kept engaging the district, Cow's office. Cow's office has also engaged us. And we recently had a meeting and Cow said we are going to get a way of sitting down with those gentlemen and agree with them on how possible we can help them. Mwebaze naenda President Museveni ataho mu nshongaze amakuru agasha kwa Gilbert Muhanguzi omurika sese. Webare Gilbert Muhanguzi mu district ya Kasese twagumizamo na namakuru abasurukare ba polisi abarukora station cha Hoyuma Central Police Station batunjire amatwenje bwanyuma yo kutunga amajuma 30 agobora aragabombekirwe government obwero kushajukwa abeshitongore ece by'amashanyarazi hamwe na no byo bwiga bumwitaka ebyombe kwebiroha amajuma 30 agoboraro bw'abasurukare ba polisi abarukora station cha Hoyuma omurembo rwa Hoyuma byombekirwe government na n'ubushagike bw'ishitongore ece by'amashanyarazi na n'ubwiga bw'umwitaka. Patrick Lawoti uriyo muhwezo wa mukuru wa polisi ruku Rwanda Sobuza Hambuki owajwekera mukuru wa polisi yagamba ngo mu rumogo gukozerwa ba Uganda Police Force Engineering Unity. This is number one priority. The welfare includes accommodation facility, includes clothing. You have seen, if you look around, you find all the police officers who attend this function are smartly dressed. And of course, additionally, we also look at welfare, like education for children. Lawoti yashobora ngo polisi Elione yombeka amajagando 12 agabasurukare ahabwo kutaho bugwaje bw'abasurukare. Take it as if it's your home. So the way you manage home should be responsible according to all of us, so that we don't degrade it so fast and we use the money in constructing more
site facility. Amosi bw'umisiriza okurwa mu kitongole cy'urukujunanizibwana n'abakozi mu polisi yagamba ngo amani bagonjira umukombe ku buraro aha biteshone bya polisi ebatira mu magombora. The police management has taken priority into accommodation issues. The reason why even at sub-county level they are constructing a director here and is here, he will testify. At police headquarters, you are aware, we are constructing new apartments, and the plan goes to Zambia and other barracks. The rating of our welfare must be better than yesterday. Can we also rate our performance to be better? Because to some extent, the welfare has also been improved. It's a responsibility that we must carry. Edgar Nyabongo urukwebembera polisi y'ebyamajuta yagamba ngo umurimo gw'amajuta gwenegize ntunguka yihanga. Bayina kurara kurungi. Bayitukule keki ebyombeko bintu biri by'abasirikale ba oil and gas bonka by'abasirikale bona aba polisi nabwekyoze ni block isatu ezaruga kutongozebwa ekiro kyakiro kino nizija kukozesebwa aba polisi bona aba polisi ya Uganda. I want to congratulate the police for having achieved these quotas. Once Martin Luther King said that the feeling being homeless can only be explained by having nowhere, no place of abode. Frantailo rwa Musayi orukura polisi ya Albertine South yajirangwa ba polisi abatine buraro no bahikarukaga 50 ekirukuru bucika 85 na n'ubutonyezo mushanjo harigana 52.2%. The personnel that are not accommodated are 650, representing a percentage of 45.7. Sir, with the completion, we have ongoing construction of the sub-county structures and accommodation. That is in 3 sub-counties of Buseruka. Amakuraga gashako Ambrose n'wagaba katoto. Webare Ambrose n'wagaba katoto murebi witu wa TV Murungi ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na nukutorana okureba TV West Studio makuraga cencire konga twaza kubanza tumureho tugaruka na namakura Jibere mtwara 25 kitegeeza oboyagala miliyoni nga 3 n'omusobo okuteka ezo zonna ekaza 2 kati abantu abalima ababulijjo tebalina sente kyetwagalira okuteekako banki y'obwegassi cooperative ebenga ebawola esente ez'okukozesa tractor oba ente ezirima ne bagula n'ensigo ne bagula n'ebifuyirira okubanga kuliko obuwuka kwegamba bamala okutunda ebirime byabwe nga ne bakola ki ne basasula ate nga esente nga ziri wansi kubanga omulimi tasobola okukola sente ng'ali ku sente za SACCO eza commercial rate naye bwekubanga kuliko development bank ey'obulimi nga ne bafuna amagoba ga pasenti nga 12 omwaka awo akola amagoba tekimulema jeno. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Mushanga Sako Limited eyini tajeri kurunya mufumura shema yagaruka yakuretera kitere cya Christmas omwaka ogu ba member nabo kwenda kuba
bamemba mwena ekitereke cyatandikire ni 9:12 byo ku 12 umwaka ogu omumatajaga Kigarama branch, Wentuha branch, Shuku branch, Burere branch, St. Kagwa branch, Kaboye branch, Chanjenyi branch, Butare branch, Marinde branch, Mbarra City branch hamwe n'itaje ryagwizibwera erukushangwa Mbarra district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ebindi bingi tera noti 32 chenda nemwe noti 5 ishanje namwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogwe2026 ogwentunguka. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire oruguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji is original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera ikitaramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025. Ekirikuza kwata hasi nehiguru okumara ebiro bishatu 2012 byokwezi kwikumi na kumwe 2025 chenjo jo mu chai 15 byokwezi kwikumi na kumwe chegego mu chai 16 byokwezi kwikumi na kumwe mubendo mu chai itizate utaferwe beshongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe 15 kandi no tunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nga solar panels ebitereke bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumana okozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets na maduka gakuri hihi okwetorora ihangariona. Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara cake tukazakunyumba na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushecherera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera
ayi mukama wanje ukagaruka meshara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitere Nyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 2025 otehireyo rere kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharoni za boda boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa Nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngo mihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emiromo kaba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peter's Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushanju 2 mukaga note ina 5 narishi note mushanju 2 mukaga mushanju 5 ina emwe. Ogumwaka gwe 2025 Christmas reke kugendekereje wowe no rukubikana ruhira mireni ya musako reba sako yagaruka yabijuka mwena ba customers bayo mwene yaba leta kibayeta Christmas bonanza aho kubika mitwari 10 okuruga hato kumara biro bikuru byona ukatungira hekirabo rwiguga hari mu kamasimu ebafu esabuni nebindi birabanya mwinji eco bakora kwenda ngo bashemeze mwena ubwa hatari yagamataji gona ya ruhira main branch Nyakitunda Ngarama, Kashumba, Kabuyanda, Mbarara na Kivale tungamo ubwingi bwa sente zorabike ku rugana twari 10 kugarura higuru nibwo bahango bwecira becora atunje kandi sente nizumaze byazawe nkaburi ubundo buherezo bwo kwigura account na no kurya loan bucagendo mumbe ubabwa kiburu kwate sente hingire toya kuri mucho wararotekatekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata kurukayo uko mukahumuro kandi omakuru agacencuira geshicwekeci President Yoweri Museveni erizoba yasiba omu district eyabuyende hamwe na Kariro arukushera Karuru omucanga echabusoga abokwe bamushaba kwabagurra HDL okwenda ngo kikayangusya ahabyentambura hamwe na nebyo bushubuzi. President Museveni ariyo mu Rubisoga sub-region arugumiza mu kushera obushagiki
ababuyende bamushabo kubakorera enguuto na mnongo rwajinja mpaka bukungu no kubatera wekitashaya kwenda kwangusa ebyentambura. Nebidyeri bitandika okukola aya abantu beyingo bande baire basanufu singa tutairewo ekidyeri okuva eyingo ekituuka epingire kubanga bwe kiba kiriwo kitegeeza nti oluguudo luno tulwigwirewo kuba wetwogerera Buyende eryoti ni district esembayo mu Uganda kubanga olw'Enanda titweyongerayo tukoma eyingo ate ngaeyo ni shortcut esinga eida okututwala erira n'esoroti okuva e Kampala bwe tubanga tufunye ekidyeri ekiva eyingo paka epingire. Aba bamusima bw'iteeka ly'abahinje ly'ebikwijo kandi obwa hati nibatunga amagoba. They have come back to the party of progress, the party that has developed Uganda, and the people of Busoga are saying we are here to protect our gains. The gains we've made in health, the gains we've made in the education sector, the gains we've made in peace and security. Janet Museveni yashaba abantu ngu batorane President Museveni n'abandi bebembezi ba NRM babase kongera okutungura omutindo gw'ebyobwegese. He brought the government of NRM, it brought peace and unity. Now it's the responsibility of all Ugandans to protect this peace and unity that our country may have a chance to go forward. Amarwaro President Museveni nago yagagambaho. Now, the second tofali is the development. And the development has two parts. The first one is economic infrastructure. Kyose nti ebyemisingi yebyenfuna. Ebyemisingi ye ebyenfuna. Emisingi egy'ebyenfuna. Aha byenguuto najyamu bazakora oruguuto rwa Burambuti Kamuri Bukungu orwino buringo bwa kilomita 207 hamwe n'orwa Kamuri Kagoro kandi n'ezindi zona nizakorwe ziri mu mbeera mbi. The roads, enguudo, the electricity, amasanalaze, the telephones. He did not speak about the telephones, but all of you have telephones now. Yerabira okwogera ku masimu aye wano buli muntu olina esimu. The railway, ebyentambula ebya train, the ferries, ebindyeri, all those are part of the economic infrastructure. Ebyo byonna biri mu misingi egy'ebyenfuna. Now on the social infrastructure, it is the schools and the health centers. Museveni yabashaba okurinda ebyobuhangwa nk'ebisharara barukora ebyokulisa ebyenyanja n'emirimo endiijo erikubirinda. Mu ntobazi ku lubalama lw'entobazi, kumabali g'ebibali, you put fish farming. Tuteeyo ebidiba eby'ebyenanda. That was our message in the manifesto of 1996. Obono bwali obubaka mu manifesto ey'E96. Now some of our people listen. Abantu baife abandi bawuliriza. Yabashaba okukora ekirikubasika kureebeka ngu barwanisa obworo mu maka gaabo nk'okuriisa enkoko hamwe n'ebindi. The number 4, food for the family. Eka eyokuna tutemu emmere ey'okulya ng'amaka. The backyard, you put poultry for eggs. Einuma w'ennumba oteewo enkoko dituwe amagi. And if you are not a Muslim or a traditional Munyankore, you can put pigs. Okusherera akaruhuko bwa president nikugenda omu misho kandi nyenkyakare Museveni ajja kusiiba mu district ya Luka. Ndi Anita Tukunda.
Webare Anita Atkunda President Yoweri Museveni nazagumizamo okushera karuru omucanga echabusoga kandi izobera nchakare natekatekwa okwija kurondera karuru omu district eya Luka we Grigore Mugishamuntu yasiba omu district ya Serere hamwe na Soroti nawe arukushera karuru ko bwa president. Retired Major General Mugishamuntu okushera karuru mbichweka byateseri izoba yatandikira mu district ya Soroti. Oguyagamba n'abahagizi be Altabal Town Council abayo bayetombwitiro kubura uburinganiza omu bitongore bya government bari kugira ngo nubwo abana babo bashomire bitu bari kutunga mirimo. I can give you an example. We have one girl here called Bonnie, and I have a girl who is called Acheko. They have a degree. They got their degrees. One got in the university. But when they went for interview in Kampala, there were only 50 posts. But people, the students who were there were more than even 600 students. So I think what it is probably is the tribalism. Politics through the job that you hold, not using your position irregularly or in a corrupt way. We must stamp out that, because if we don't, this country cannot progress. Even when it progresses, it will be only for a few. That is the nature of those kinds of countries which allow corruption. And those of you who are educated, you just go Google countries which have developed in that manner. You find that yes, it is growing, it has roads, it has got electricity, it has water, it has skyscrapers, but you'll find that the wealth is concentrated in the hands of about 10-20%. Kuyarwa mu district ya Soroti, General Mugishamuntu yazo mu district ya Serere kandi yayakirwa muri Serere Town Council aho yayakirwa abakazi b'ekibina cha Ant bebembirwe ari Salaso. Nabwa nyuma yiguro office y'ekibina kandi ahabasha bo kumuhoba hagizi. Ekizibu ekiriho abasinga bungi abali mu bukulembeze bali nga abantu asiba olwaleero n'ayagala okungula enkya tekisoboka kubanga Katonda yatonda eggwanga mu ngeri ey'enjawulo eggwanga ligaga bagamba abo ababeera mu politics babeera abagumiikiriza esente bazikola naye bazikola mu makubo amatuufu. Hariho bamwe ababiri bari abakozi ba government abatakatunga gakasimo kabo kandi bagambira General Mugishamuntu ngo bakoze buri kimwe kikwetengesa bitu na sente zabo tubakazitungaga. Out of a line, arrest, put in prison. Once you arrest 1, 2, 3, the fourth one, the fifth will fear and things will start moving straight. Nabwanyuma Mugishamuntu yaza Papai Town Council kandi emyeta bine business bamugambira ko mishoro rengine. You send power, you work on water projects, the people are lifted in agriculture, in small scale industries, in service industries. The people grow, the country grows. That's how countries develop, ladies and gentlemen. Oguyahamiza abantu batesongwe shonga zabo naza kuzikoraho ekikuru bamwesije. Bagamba bomara okutunda ebirime byabo nga nebakola ki nebasasula ate nga esente nga ziri wansi kubanga omulimi tasobola okukola sente ng'ali ku sente za sako za commercial rate naye bwekubanga kuliko development bank ey'obulimi nga nebafuna amagoba ga pasenti nga 12 omwaka awo akola amagoba. Nyenchakare General Mugishamuntu naija kushera Karuru district ya Serere hamwe na Angola. Ndi Anita Atkunda. Webare Anita Atkunda General Mugishamuntu akiryo mu cyange cyateso kandi izoberiya Nyenchakare natekatekwa okwija kushera Karuru omu district ya Angola. Omurebe wito murunjo tukize tugaruke tumure ukachen tugaruka na makuru gandi. Ekitongole kya Uganda AIDS Commission okurwa mu ofisi ya President kitiroho ruterane urwakakoka karukoreta oburwire bwa sirimu urwo mwaka ogu 2025 ogwihanga ryone oruterane oru nurwija kutandika 2026 okusye 2028 ebyokwezi ku 11 omwaka ogu ahambuga nkuru ezambara University of Science and Technology yegita habacondoza abanyaberajuru abakozi bebyamagara hamwe n'abebembezi bebyanga omukurwanisa kakoko karukoreta oburwire bwa sirimu omujenyu mukuru
omukuru ni Vice Chancellor wa Mbara University of Science and Technology Professor Pauline Byachika Kibwika. Otafere kiganire ki ekyokeza hakakoka karukureta oburire bwa sirimu kandi neja kubaho kucebera sirimu ahabwabsha. Okumanya birukiraho tutayayira ha kibanja nhas.usc.go.ug. Kati chikore kibeho tuhendera kakoka karukureta oburire bwa sirimu tutakahikire 2023. Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 Arimbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe abalala bajale chinyofu bakubumbanyo senena na nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no muteka umurimbarara city hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni rwambara suits conference center twinebishenje byo kuraramo ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanji noti 3 58 nshanji na mukaga anana munana ninga noti mushanji 5 noti emwe hashatu nemwe nshanji nina Musiko abadomu lwa katoli kundongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutozo okolola okotyongoka kwata kano Muzeekano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutozo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuno w'amaanyi utammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu ndi oweno yesije n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya Kitagata High School muri Shema muri Kitagata Town Council so nimbanza kusima aba Fresh Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tugurumu amashanyarazi konka aba Fresh twabashikirire bateza amashanyarazi kandi ndagakora kurunye munonga Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha
iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera z'ahanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwahanyigi obwo kuteka mechinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo n'imirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga not 885 ananina ananemwe not mushanju Umunya-Uganda mutahiwaye nomanya nkurga government yarwanyize teka yenkore yabona basome gete UP yo mu 1997 na USE yo mu 2007 emiture y'abantu mu Uganda nomanya ngwe kahindukaho abantu bayiyongera kubaje mbwenu bwanyuma y'emyaka 2008 NRM committed cadres bafite bekanisize omukoro gwo kusima government ya NRM hamwe na his excellency Yoweri Kaguta Museveni omukoro guri yabaye 2003 byo kwikumira gumwe 2025 omuchayi kororo independence ground okutandikana shaisha tuzakasheshe mpaka izoba ryona omugenyo mukuru ni president wihanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni ashendekerezibwa mu cyarawe Janet Kataha Museveni minister w'ibyo bwengese nemizano omutwe gwizoba ngukwatarabiriwe nyowe niwe twakushomere iza twe murice obwe turukusima government ya NRM ahubwo kwatara abana batari bamwe na bamwe omu universities zitarzumwe na zumwe. It's a great day here in Toro, in Fort Portal City. 2 of our customers have won school fees for a year, and this campaign is still ongoing. Sazino mpangwire nsingulire kisembo echa school fees echo mwaka gumu kandi kisemize muno sya nyao pressure eyo mwana onde omu urani msasuru mwaka nikimanyisa abana baje kusoma kurungi kandi bataine buzubu bwone no mega akanyunyuzi mukaga 5 akanyunyuzi 80 hash yandetera yandagiro school pay kandi niterera bazaire bone basasule kuraba mu MTN momo kandi twene kibakuferwa MTN momo yamazima long live MTN Uganda Limited. Olino mutwogoluma emimire ejiruma ebinywa amanyo obw'omusujja waliwo Kiramo Plus lwamanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SEPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SEPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SEPCU. For more info, call 800-300-533. Norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking nemarira kandi rinze rweje hariho na wifi ahubwo kuba obusinje bwawe ni kikuru ahari The Arena Villas and Hotel twine gardens z'omutindo. The Arena Villas and Hotel no hurira nkori umukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ni 2 25.
obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Twakwakirwa Allen Women's Wear Point. Amaka gokunyerera emishono hamwe no kweyikiririzamu. Nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera. Ije tora no myenda yitu nkaso silk chiffon, emyenda y'abagore, ebitenje hamwe n'ebiteeteye by'omurembe. Twine na za bags ez'okugenda n'aha mikoro na bags ezirikwihayo style yawe omu bwijwire. Nituguza wholesale hamwe na kamwe kamwe. Tushanje ahari Mbaguta Street ahashungine n'ekyombeko ekya Hosma Ruma 29 tukunyirize omu Christmas egi. Ebirikukyaraho tera note 58 16 kinananibe note 8. Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Musibire muti abantu batoro. It's a great day here in Fort Portal, where we've been rewarding our customers who have won school fees for the whole year. Nomega star 165 star then 80 hash nibakuhereza engenderwaho. Mbaire na hati school fees intakagimazireyo. Ndire na loan ezegise school fees imbere nsasuireyo. Obumpulire ngumpanguire school fees tinda hokira no kukikiriza nyoko obampere shite kunyoleka ngo mwana asasuira amaziri kandi asasuira omwaka gwonna guno mwaka najya gumara no gukwiza nagukwataho MTN yakikozi. Now I'm a winner. I thank MTN and I thank God. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Dabaruka yuko mukahumuro omakuru ageshiwe kachite cha muheru haruho okwetomwitwa ngo mworo tachesimba ahabo kugira ngo haruho amane genguzi hamwe na nukugura karuru omu district ya Lyantonde. Amakuru ku Rugombe imbere ahantebe ya MP okujwekera district age nugoreka ko bwa hati akaruru kahindukira ko kuramuza rero ngo abatine sente boni bije kurugira mwaho uze cyankwanza mutware bukamba mutware kabura habwenje ito twine bana bazariwa habashomira emyaka yanje numugira ngo ninyenda kwebembera haka kwingana testi nyonyenda kutema umuhanda kugira ngo umwana wawe je yesimbo mu kicweka cye bareke kuturarura na sente woman MP yakata mu billion 5 chairman noza kata muzinga wote ine million 5 hano babande ne bagira ngo harhaba bariko batambi kono omubyo buhereza bwabesi imbere ekiro kucumbagiza campaign zabo bakagira ngo nimbeha tinkuza kureta amashanyarazi okunda gareta batarumhakaru not me. Number 2, aba bantu abarukozesa chance yo bamanyonga romoro kuriyo no kukorwa bakayije nyuma bakabayiba mutabuze hariho ba coordinators baitu nkaba
esimu yanjye tino tagine mutatire esimu mukambuza hata bakeza kwiba kandi omutumambyo kabanye wagugera sente nenga sente mitwale ebiri mu kitundu kitegeza buboyi n'emitije mwanyi nga 12 twenza agenda kulomba mitwale ebiri era n'okulonda olonda wetegereza kikyolonda kubanga oli mugagga ngenda ngariro omwana gwanje hariya otaratungire mwani obaguriza omwana gwe obarire nkokose obyagenzire kubi agenti byabire bike nanti mwe nabo bantu mbasasa enkoko niziba ziri nco mwana nagugura umuke murebire no kwa gavumenti abesimbireho batine bina nabo bine ntekateka zabo abantu batekateka kwingi nabasa no kutekateka ngo nanye nimbasa kutekateka ngo nabona bashumu konkecho nekitekateka kandi buri muntu ayikirizibwa kutekateka umutogo kugura umutekateke konka nyowe nje mwana wa movement teine kabuza kona no bakuze nyuma mbaro batatana batatenkuru so ekyo tavo kabuza konka kacomukwiza nka independent omugandi minisita w'ebyobuhingi n'oburiisa n'obujobi Frank Tumwebaze atandikire horo yo kuronda karuru ka President Museveni n'abakwatire ekigombe kya NRM bendera kandi ogwahamiza abatezi bakaruru kwebibara kwenda President Museveni wabyine imeshengereza ebiri 15 ko kubanza tuko yatera karuru kabanda kentebes iyo kubanza ya President Museveni akamanisikenchi basi umutera karunya uramunabeshendereza ebe nebinda bigambira omwishaza rya kibaro mugomborre ya burisa omu district ya Kamwenge bakazuru tumwabagira muta tumwaba kuno yango bakarabamu ubuto akumitwina Paula kuno yango ababerebetsi bena kasibati bakamusinga harugamo ubuto akweturunkai konga kasibata kajerani ubuto ina project ya miezi mugoboromba mutunga miezi marungi ingamubeka handi isima bishop wa Fort Catholic Diocese akatereza itakaribu noga au turaza kombeka water treatment plan ngere bintu prangu byatanze ugenda mwezi ngere twavuga ya mutugumize mu tutamasa kuguza muna kantu kajikusha no kugumiza muna government yona aina remu kwa fraga bera twena kwa kutujaha okutuletra akora hamwe nikwe bintu bibasa kugenda mwezi abahona babwabwineho abatezi bakaruru kwetorore gomborra ya burisa nebindi byaro ibizinga omusanga kirakurateho iwaro rya bunoga ntona kuyongerera kino tuzakutindo kwa mbana eryashiyagara ni muyireba ni rya kabiri rireba ko muntu ejo bana NRM government NRM baye gasha kwa Sande William na Anthony Twine mwebare abanyamakuru bito murebi wito murungi amakuru agacencwire aho no twagahendera wabanaga kuseho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian w'urumo rw'ubonero itwe nitwendezo kurara kurungi Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. ekiri kuratako 차지루의
Bana Uganda mwenna mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese bipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyongera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga. Okumbereba nekushibwaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi g'izoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri kyetengo cyawe cyona oyine mbogoka naba mu rugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kensheko program okumbereba musibireje basebo nabanyabo abarukundeba embogo embogo nyendo jinywe najigamba hati jinywe aboka noza kuba gitokuza kuba kubi yes nicho kunywa chuno nshushu nyoka bagambira go mutakorembo akumixing embazi emyaka mukaga chain nyonga natanje kujya nkora argument yabere utaka package sini kiraka domba ngana uri mukamutakunde ba TV nawe re mwana natanje kweze gerati atumkureba embogo wena ni ngamba ni mbarabaruka kachupa sirinji kuva mukashesho muyango wanoza kubyamo Tina invents nebintu omunsomo omonta akunde bintu birungi abantu abo dabaje kubakora decoration mwene mutakubyohura washemerero ari umuntu kuyahe sente kandi ugaruka kashemero omwana womburuzi bemerire na Reverend Joy ahereza korembaga aho hasama Tina yamukorera agarango bino noreba umwanya ujuta eje mbaga ne omburuzi very beautiful yes very beautiful kandi Joy niwe bitire mamanya ninyenda aba fresh abamashanyarazi murebeke ngo tumarayinga amashanyarazi ga jinja byone byarakore byona oboine ka fresh yonka niye kubasa Christian winga in case amashanyarazi gagenda lower Satural Road Mbarara nyoma zombire mbaraganise kubagambira aba politician akishazire za ntwara mwenu politicians katwikirizana deba twazombyobyo bururu konka mureke kureta akavuyo no basakareto ebintu biri mene kwenda mu avoiding yo basakuteka ngo